تماشاوان عزیز دیسا دوباره بخیر هاتنه ایرا مبحثا عالمکی بکن عالمکی کدوه سردمه دا بگمان کوچا داوید که اخره خود خوازه مالا عبدالله کوتلی امی بحثا هم جیانا و همجی برهمین وی بکن دوچن دکتر نسیم سönmez منشکانده ایرا الاستودیوما حاضر آماده اما هنک جی بحثا جیانا وی برهمین بکن لی حیان هاجی برهمین وین کردی لسر خباتك نات يعني وقت دسخت هيجي هنا د سردمكا ام بيجن يا 1932 ديان دا كوتي الدنيا جوي حيان هاجي اجا خبات لسر نهاتنا كرني سر عربي اري مالبات شاب كريه لين كردي ايرو فن سيبو قسمه جاره كمين امي بحث بكن ومرفي خبر بدن بسايا دوچن دکتر نسیم سönmez از بینی سه دوباره بخیراتی مالا بابا سرا و سر گلک چوارا ممنون زور سپاس کی از بینی مالا عبدالله کوتلی ام دزانه جو وارتوی جو گمگمه جو موشه لی شخصیت کسیت کی چواه گلو ایرا بیم مجارا ما یکم سریع تاخفه کک حسین دسری دا اجبر کو ود درفت تامه کو ام عالم کی می هجا به رنگی بگلی مبدن ناساندن ام سپاسدار TRT کردی و خباتکاری و تایبتی سپاسدار جناب وانه و در فتا دامه مل عبدالله کوتالی د سال 1932 دیان دا لباجار موشی لنافچه وارتوی کو بناوی بریم جراد بجینه گمگم لگوند قراکوی هاتیه دنیای د مالباته که عالم زانا روشنبیر دا هاتیه دنیای بابی ویجی عالم بیه کالکی ویجی عالم بیه یعنی مالباته که عالم بیه بله و وکی اون دزانن د سردما کو سیده هاتیه دنیا و دمی کمارا ترکیه نو هاتی بیا آوا کرنه جبر هن سدمان آپیوی بناوی ملا محمود راد به مالباتا خود دیگه کوچبر دبه دچه سوریه دچه باجار قامشلو و نافچه دربسیه لگوند تلولی بجی وارد بهم لو در مدرسه که آواد که و دست به پروردهید که فقیات ده پرورده کرن مالبات ملا عبدالله تقریبا عمر ملا عبدالله و دمی 4 5 بلکه 6 سالی بیه و باوی وی ملا علادین او جیجبر هن سدمین کو و دمی راد به مجبور دبه اوج مالا خو بگره هر بنخت يعني سوريا جم آبی ملا عبدالله ملا محمود لو داره بقاسی چند سلام سکنه ملا عبدالله بره لجم باب خو دست به خواندن قرآن دیگه و پاشجی د مدرسه آبی خو دا دست به خواندن دیگه بله و پیشتی چند سالان طبی و دمی و که اون دزانن دولت آمه نوجی حربه درکتیه یعنی شرط و مرجین جانه گله که زحمتن هر وها سوریه ج عینن بو رنگی گله شرط و مرجین زور و زخت و دمی بردوام کرنه جبوی باب ملا عبدالله امکان ندیه که جیانا خواه ماین سوریه باجار قامش لی بردوام که ملا عبدالله مالبات و دستور جاب خو ملا محمود دخازه جارا دودیان و دیگرن تینه موشه تینه گنده خو گمگم قراکوی لی تشتکی بالکشه که حسین دما کو و دیگرن ملا محمود شیخ محمود باوی سیدارا یعنی ملا علادین دبیجه ملا عبدالله ورته خویا کنن زاروکه که زیرکه عالمه کی باش وی در بکه داخازه کی مجوه هه اون دما چونه ترکیه جی لیمون دمش خواندن بر ندن آپیوی بر ملا محمود جبرای خورد بیجه یعنی او تشته گله که مهمه بلکی ایرو ام لسر جیانا ملا عبدالله داخبن بلکی جی سدم او گوتن هانه یعنی ملا محمود قابا ورد بیجه و اوجی ودگرن تینه موشه گاوا تینه موشه بنابه اگر از غلط نم عبدالرحمن برای کی ملا عبدالله جایه او استنکاره لی ملا عبدالله دخازه بچل مدرسان بخونه بابی وی جرات بجا بوی شرط اگر تو برای خواب خراب بی هریم تو خودی تیل برای خواهج بکی از دستوری بدم توی بچی بخونه بله ایدی راضبن
لما دفدورا مدرسين موشي مدرسين بدليسي خواندنا خوا بردوام دك ببرای خوی آسنگ برای خوا بري يعني ويجي بخورة دبي ويجي بخارة بتره بري يعني اوجي فداكاريه جلك مزنه ويجي بتره وهر داويه دچينه نافچه متكان لگند اوخينه جملا عاصم اجازه خود گره و ودگرن تینا گند خو قراكوي لوي دري وكي اندزانن د كيفن شوبيا مدرسين هرمي دا اگر فقيه قابا خواندنا خو دقدينه يعني ام بيجن مثلا 12 علم دبيجن يا بله يعني مل عبد الله 12 علم مثلا بيجن صرف النحو فقه تفسير كلام حديث فلسفه منطق وانا قشت كان دخونه هر وها براي ويش دخونه بهبرد بن عالم تاني لگوندی خو مدرسه که آباد کن لگوندی قراکوی لوی داره دست پرورده یا فقیاند کن لی در فتح geçeydi به وی دمی ملا عبدالله دولت bir قادروه کی دستینه به آوائه که رسمی دگوندی خو ده هم ملاتیت که هم فقیان ده خواندنی بله جرا دبي امكانك جرا امکانك البته دواره آبوری ده جرا امکانك باش شید به لی mesela emdizanın ku Seyda-i Mela Abdullah Zeydettir be gundi Kotaliye yani tahatiye naskırın gel o çima gundi Kotaliye hatiye naskırın o bahsede koy neç gundi Kotaliye gundi Karakoy'ye Karakoy greday be gımgıme vaye o Kotali greday be navenda muşe vaye qazi ku mecmal ba tawan agahi girtine abi Mela Mahmud beri salan لگوند کوتالی ملاتی کریبیم و پیشتی کو ملا عبدالله و برای خو ملا عبدالرحمن خواندنا خود قدیرن و دیگرن گوند قراکوی هنه هیئت که جی گوند کوتالی دچه جم ملا علا دینان باب سیدا دبیجه سیدا ام دخازن جه هر دو زارو کینوه یک وره ملان یک وره گنده ما ملاتی بکی او در صفقیان بدم جبر کو ملا عبدالرحمن استنکار بیم نکار بیم بچه و دمی ملا علا دیجی کوره خواه ملا عبدالله را دویجم دویجه که کو توی را به هری داخازوان جامعه را بجی بینه توی لوی گندی ملاتی بکی به توایی کم زیده 35 سالان لیوی گندی ملاتیت بله عمری خال ور در باز بله به عمری خال ور در باز که 35 سالان ورد که لی دیزن کهونه شوپیا مدرسین هرمی بردوام دکه لوی دریجی اوی بعد که مدرسه که بعد که فقیان ده خواندنی تایبتی گله که مهم دی ورده های که حسین مثلا امدزانن د مدرسین هرمی دا به پرانی فقین جه هرمی تینه دخونن لی جبو ملا عبدالله مثلا وکش باجار قیصریه جه باجار سیوازه جه باجار ملتیه انقره استنبولی فقی تینه دخونن جمعی ای روژی او فقیه که وی پرورده کرنه وکه من الباجار ارزرمی لباجار موشی لباجار وانی لباجار بدلیسی او سیداین کو آنها سیداتیت کن ملاتیت کن چند کسی وانی بنابو دنگ فقیه سیدانه بله او المدرسه او تباسه کوتلیه کرد بله 35 سالان لکوتلیه او مدرسه دا پرورده ده مدرسیه جد کرد ورده هلبت هي او مدرسه آوایه مثلا تقه لکو کرز بنی والله من افرساج مالباتا و نبرسي ازنتش ما گونجي من للوي منطقه هي لوي منطقه شخو هلبت مدرسه يعني طبعا مدرسه وكي هند زانن ايرو ميسيون اخوا برينه بيشكي نه گوهرتن چبیه ده هرمه ده گلک مدرسه بردوام دکن اف 2014 دا دچه رحمنا سازبین 2014 دا بنخوشیت که نخوشی گراند که مالباتاوی دیگه دبه دچه دیاربکری نخوشخانه زانینگه ها دیجلی دا تداوی بینه و از باور دکم 21 ماه 2014 دا
emrê Xwedê dike beriya wefata xwe Gazî zarokên xwe dike û dibêje eger derfet hebe min bibin herin li gundê Qaraköy defin bikin. Eger imkan tunebe min bibin herin li gundê Kotalyê defin bikin. Wekî ku em dizanin xanima wî Esma xanim jî li wefat kiriye li gundê Kotalyê hatiye defin kirin û zarokî wî çend heb wefat kirine ew jî li gundê Kotalyê hatine defin kirin. Wê demê ji ber şert û mercên zivistanê û berfê û sar û seqemê malbata wî derfetê nabîne ku bibe here li Qarakoy defin bike gundê Qarakoy dibin terin li gundê Kotalyê li tenişta xanima wî defin dikin. Xwedê rehma xwe lê bike. Xwedê rehma xwe lê bike. Ez benî te di nava gotara xwe da tişkî balkêş min dî te gotiye tesîreka mezin li ser medreseyan kiriye. Yani bingeha wê herhalde bi qewete ji ber ku meriv tesîra xwe li medreseyan bike divê meriv berhemên gelekî mezin meriv binivîsîne. Di nav berhemê de xwe tê komerlê nerez bine zêdetir erebî û farsî nivîsandiye. Lê hem berhemên wî hene mesela kitêbek sermasî ez benî kam wê ji nîşan bidin ev vê berhemê zarokî wî wana ev çap kirine nasıl ez benî? Belê. Ev virda hem jiyana wî heye hem berhemên wî hem jî helbestên wî hene ez benî. Naxir. Yani eger destur bide ez ê bidime nasandin. Ez avsa nîşan bidim. Belê. Ev jî navaroka em bêjin berhema wî ye. Avsa nîşan bidim. Te got ev helbestên wî yên erebî çi ye di navê de? Virda Kekî Hüseyin weke her melaj dizane em dizanin ku li gundan mela ne ew kesên ku li pêşiya cemaetê nimêj dikirin. Wazîfa wan ew tenê nebûn. Lê li gel wî wezîfeyê gelek wezîfeyê din dikirin. Yani aqilmendê gundin, mezinên gundin, pêşengê gundin. Mela Abdullah di melatiya xwe da gava di 1900 eger ez xelet nebim nod û yekî da teqawut dibe û êdî dixwaze zêdetir giraniya xwe bide ser ilmê. Di vê warî da jî mesela em bibêjin ji melan gelek pirs tênin pirsîn. Pirsên şerîetê, pirsên civaknasî falan bêvan. Seyda jî ew pirsana girtine li cem xwe not kirine û bersiva wan daye. Yek bi yek mesela gava ku em li vanê me dibêje el ecwîbetul menqûle lil es'iletil me'qûle fil fıkhi şafii. Yani de derbarê fıkha şafii da ew pirsê ku jê hatine pirsîn bersiva wan daye. Mirov dema li ber hemê mêze dike tu mêze dike di serî da mesela gotiye suîle hat pirsîn. Yani bi erebî ez bibêjim cenabê we pirsekî pirsiye pirsa we nivîsandiye û li pişt wî jî haniyatiye bersiva wî daniye. Tabii eva takriben bi nêzîkek 400 pirsî û bersivî daye. Di vir da du berhemê wî hene. Yek berhema ya sereke û ew pirsek wî jê hatine pirsîn bersiva wan daye û ya din jî di derbarê feraîzê da yani di parvekirina mîrasê da. Ji ber ku alaka wan zêde bi hev re heye malbata wî ew jî haniye hatiye kiriye dawiya vî berhemê ji ber ku alaka wan bi hev re heye. Mesela weke hûn dibînin di vir da bi hinek şiklan yani çawa mîras tê parvekirin bi wî rengî hinek tablo çêkirine bi wan tabloyan bersiva gelek pirsan daye. Nesîm hocam mesela kesê ku bi vê meseleya mijara yê dînî olî da em bêjin mijûl bûbe wek seyda wek mala wek alim baş dizanin ku mijareka herî giran jî meseleya mîrasê ye. Belê. Yani herkes xwe naxe vê meselê jî yani. Belê. Nasıl yani divê meriv vîra ku meriv kitêbekî binivîsîne divê meriv xwediyê ewkekî be agahiyên giraniya ilmê wî nîşanî me dide. Yani çawa we got herkes nikare di ilmê feraîzê da bibe xwedan axaftin. Bibe xwedan gotin. Xwe hem mesele pir berfireh he. Belê. Ji ber ku 3-4 sala min
program Ramazan min hazır kur amade kir ya rast ji mêvanê ku hatin jî meseleya mîrasê min teklîf jî dikir ji ber ku wan jî digoyên pir berfireh e û giran e divê xebateka berfireh çê bive lê em dibînin ku Mala Abdullahê Kotelî li ser vê meselê bi şekl û şemalan bi nivîsan bi hûrgilî برێک و پێک بەرسفدانە مەسەلا دیسان کێک حسین مەل عەبدوڵڵا کەسایەتێک وەرە بێ بۆ نمونە ئەس ببێژم مەسەلا لە دەڤەرێ پرۆبلەمێکی چێ دەبێ یانێ دووارێ شەریعەتێدا دخوازن ئەم بێژن فتوایەکێ بستînin tu mêze dikî aleman melayî gundî hema ji seydara bi erebî mektûbekî şandiye gotiye mesela li gundê me ev problem heye kan li gor fikra we li gor zanîna we em vî problemê çawa dikarin çareser bikin mesela ez bibêjim jimberdanekî çêbiye anca em bêjin meselê mîrasê çêbûne yani Mele Abdullah bi destxeta xwe bi zimanê erebî bersiv şandiye ji wan melayan ra ji wan seydan ra wan jî li gorî wî fetwayê pirsgirêka xwe çareserkirine. Mesela wan fetvayên ku daye hiç qet mesela bermemane belê mesela wekên mînak mesela min ji re şandî bû jî ez bawer dikim hevalî me dem bi dem tînin serekir belê yani dewir da mesela ji yekî navçeyekî derxas ez bawer dikim eger ez xelet nebim melayekî ji seyda fetvayê dixwaze û seydayî fetvayê dide ev yekî rûpelekî bi tevahiye yani wekî ne rengê helbesteye dewir da tu mêze dikî bersiva xwe bi zelalî bi erebî daye û ez bawer dikim wan seyda jî li gorî wî mesela jimberdanê da yani gelo ev jina hat berdanê an nehat berdanê em çi bikin em çi nekin bersiv daye wî jî li gorî tevgeriyan ez benî ev bi helbestên xwe yên erebî û farisî me got destpêkê de me got navûdengiya wî heye belê lê ji ber ku mijara me ya vê programê jî ya rast yek ji wan ew meseleyan e ku ji ber ku hêja helbestên wî û berhemên wî yên Kurdî jî nehatine çapê lêkolîn jî heya ku cenabê we nekiribû lêkolîn jî serê nehatibû kirin yek ji wan jî ez benî ferhengek e belê ferhengê de min hinek helbestan xwand ez benî mesela Ehmedê Xanî de destpêka nûbihara piçûkan da dibêje yani mebesta min dibêje ew e ku ez piçûkên kurmanca fêrê zimanê erebî bikim dewir de jî mesela Kurdî dinivîsîne û erebî dinivîsîne li gel muqabilê hevdû lê Mala Abdullah Kurdî heye û Tirkî li berê nivîsandiye kek Hussein wekê ku em dizanin Ehmedê Xanî ji ber ku ehlê medresê bû seyda bû alim bû filozof bû rewşenbîr bû ez dikarim bibêjim hema li tevahiya alimên ku piştî wî hatine tesîr kiriye li ser diyarê ku Mala Abdullah belê mesela di serdema Ehmedê Xanî da zêdetir hewcedariya feqiyan bi zanîna erebî hebû yani erebî û kurmancî hebû lê serdema seyda da em dibînin ku zêdetir ji ber ku Tirkî zimanê dewleta me ye zimanê komara me fermî ye wî di medrese gava xwendiye an jî em bêjin feqî perwerde kirine pirskirêk didine ji wan pirskirêkan probleman yek jî ew bûye ku feqiyan bi piranî Tirkî nizanî biye ji bo ku ji wan re be alîkar tiştek gelekê muhîm di vir de heye kekî Hüseyin seydayên medresan ê ku tenê medresan da xwendine bi piranî bi latînî nikarin binivîsînin latînî wan gelek kêm e hêj wisa li hema seyda me zevkin tiştekî ecêb e mesela seyda peyvên Kurdî bi erebî nivîsandiye bi alfabeya erebî nivîsandiye peyvên Tirkî jî muqabila wan latînî nivîsandiye ev tiştek gelek ecêb e yani hişmendiyeke geleke zelal e geleke baş e yani hem wî dizanin hem belke dibe ku seyda ev nîşan dabe ji xwînerê xwe re ha gotibe ez bi alfabeya erebî jî dizanim ez bi alfabeya latînî jî dizanim ev jî spata wî ye yani ihtimaliyet tiştekî were jî gotibe seyda çawa me got di wî ferhenga xwe da çend rûpele ez benî ew mesela yani takriben nîzka 500 peyvî çarda rûpelat yani vîsandinê ji ber ku emrê seyda têrê nekiriye wefat kiriye berhem nîvco maye yani ev berhema wî ya dawiya emrê wî ye
Takriben beli. Yani bıçak بريك و پیکجی و مثلا اما بیشن تدا 488 پیوین به ترکی و مقابله ویجی کردی کردین هنه توایی ویجی 14 روپله از دکارم تشک او ها بیشم کردی مال عاصمه ام روی سلام جرابشینن او نه لناوندا موشه ملاتید که مجه خواست کو لازمه توی میراث باب خو بجی بینوری توی فرهنگ بقدینیم لگور ری و ریزان سیدا ملا عاصم جی سوز دایمه از باور کم ای بقدینیم بکی آنها تخبت تجدید بالنکال سر تخبت بله از بین دسپیکا و استخوازم بخوینم جبرک برای تماشاوانی میجی کازانه بن البته فرهنگا یا کردی و ترکیه بناوه کتاب لغت ترکیه و الکردیه بله دەست که دژه تانرı خدایه hoca seydaye elçi qaside tanık şahide namaz limeje abdest desmeje sabah sübeye sobe sobeye dibêje yani işte gelek mühimmedir burada jiberku hedef avi ne çava Ahmed Khani dibêje ya yani hedef amın zarokun ek nu dest bedin xandin edkin hedef seyda ji aynı işte jibowi çi peyvin Türkiye ve çi peyvin Kurdi ve davataya yekem dabkaraniye. Davataya asıl da yani gavatı ferhenge ki ve ki mesela bejin tanrı çiye başta vatya peşine dabkaraniye ku legor perverdeye fakiyame ev şimendiye ke başı. Nesim hocam az dibêjim tiştên ku ji bo faqiyan lazım be jî xusûseten wisa wan neqan diye xistiye vêder mesela جناv فرهنگ دا فقیان جی نفتسان دیه جبرکوش فقیار چی لازمه وان خستیه او yani جبرکو هشمندی احمد خانی پیراه yani احمد خانی mesela bu numune embeci nubara küçüka nevisan jibo فرهنگی عقیده ایمان نویسان jibo kurd عقیده و خب زمان خو هین ببن yani سیداجی problemi medrese düzeni bu çareseriya uy düzeni bu despê kuru bu ew problemi ku di medrese da hene dixwast wana çareser bike ji wan reçetan yek jî em dikarim bêjin ev ferhenga wî ye ana destpêkê tê me behs kiriye di nav axaftinê da me got dibe ku seyda hunereka xwe jî nîşan debe yani helbet gotiye yani ez latînî jî dizanim û ez Tirkî ji xwe dizanim çok Kurdî ji xwe zimanê min dayîkê wê zikmakiye lê hinek hunereka xwe ya dinê jî nîşan daye li gel hinek risteyan bi sê zimanan hatiye nifsandinê duriste belê mesela Erebiye Farisiye û Kurdiye belê binê divir da Tirkî nexistiye ha yani kek Hüseyin ev kevine şopiya medreseye Ahmed Khani bad şu beriya wî jî hinek belê yani di medrese da berhem be Erebiye û berhemên edebî bi Farisiye şîrovej bi Kurdiye ez bawer dikim ji ber vê sedemê seyda bi Tirkî nenivîsandî yani ez bawer dikim ku Tirkiya seyda baş biye lewra him melayê fermî biye û him jî ew ferhenga wî nîşan dide ku haja wî ji Tirkî heye belê lê di ewkê da ku ev ji vê hunerê ra dibêjin çi hunera mulemma ji vê milemaya wî sê milemaye yani mulemma em ji şevana bêjin risteyan çar misrayan dest pê afwan yani mesela mulemma ew tiştek ku helbestvan de helbesta xwe da ji serî hetanî binê herî kêm bi du zemanan dinivîsîne yani de her malikê da du zaman mesela Kurdî Erebî Kurdî Farisi an jî Tirkî Kurdî bi wî rengî dinivîsandî îcar seyda mesela de helbestê xwe da serî hetanî binî were nekiriye ji ber ku ev wekî mînak mayîn hatin yek jê qesîdeyê jê afwan munacaat e du ji mersiye ne li gorî mijarê mesela bêjin bi Kurdî dest pê kiriye heta malika dehan hatiye di malika yonzan da du misra Erebî du misra Kurdî an ji malika donzan da du misra Farîsî du misra Kurdî wî rengî berdewam kiriye mînak heye ez benê dikariye ez mesela mînakekî nîşan didim belê mesela ez bawer dikim ev belê Mersiye li ser kurê xwe nivîsandiye dor da dibêje dibêje ya xaliqê erd û sema
يا دافع درد وغما اكشف لنا هذا العمى عربية يا رب تو در رحمة وكيم يا غافر الزنبيل العظيم يا منجي النوح وكليم ادفع لنا ضاد الإليم يا رب در رحمة وكي وكي مناك كيف دستورا ومش بونا فارسيش بخونن أيوبي را صبر داد آدم هوارا عفوي داد يعقوبي را مزگين داد يا رب در رحمة وكي في آواي بردوام دكن از بینی مثلا از مباس که مگو سال 2014 دا وفات کریه يعني دوي حيامه دا مثلا از دفكرم برياوي الفارسي المدرسه من نداتم پرورده كرني يعني پرورده اري تمام پرورده وكو جناب تجي جو يعني ام بجن حلبست و ابجن شعر و ادبيبه بفارسي ته نفساندنه لدمكي سيدا پرورده که گل کی باش کرتیه دوار فارسی دا کو يعني كيك حسين وكي جناب وجه باش تزانم د مدرسين كردان دا اوي كو ايدي گيشتنا استا گرتنا اجازتي تيوي معنی كو دگل كرديا وان عربيا وان فارسيا وان باشتر لورا مثلا ام بيجن برهمين سعدية شيرازي حافظ شيرازي مولانا جلال الدين الرومي او فقيه استا يعني استا درس وان دجورا بو وان دخندن اما دوی سردماوی دا مثلا گلک عالمه ما ایکو رحمت کنه فارسی نزانن اجازت چیستاندنه مالا يعني امن کارن یکو کevin رابیجن جبر کو فرمات مدرسان ایرو هاتیه گوهراندن مخابن او کیماسیات مدرسه مدا چی بهش خواست سیدا ده هلبسته که خدا جی بی مسئله رخنت که چون که امدزانن کو ایرو زیده تر ده مدرسان دا علم آلت تخواندنیم يعني صرف و نحو زیده تر تخواندن امدزانن کو صرف و نحو دكذا بشا علم آلت او علم آلت چی تشته تو وانا هیمه بی جبوكو علم اساسي هين ببي مثلا بدستور اول سيدا او ها رخنت که يعني رخنه لخواد که مدرسيان يعني رخنه المدرسه يعني طبعا لخواد که دا بد کسایت خدا رخنه المدرسه يعني الپرورده مدرسه ایرود که نکو لکسایت مدرسه دبیجم عمر ما غالب بو محوم يعني عمر ما بوالهي درباس بو چما دريا علوم الصرف والنحو يعني دبي ما د مدرسه دا زيادتر علم الصرف والنحو خواند مگر منطق بخوانده با زیادتر مگر فلسفه بخوانده با مگر بله کلام بخوانده با استقناسی بخوانده با ماتماتیک بخوانده با لمخابن امرابون ما صرف والنحو خوان جبوي ام شون دامان چاره نچوم بال راه سحو راه خدای سرمدیم هیواخ لمن چو بهریم ده علم بیان دا بریم معاني هم مناظري مشغول نبوم لريكي ده يعني ده بيجي لازم بو ام بعلم آلت را زيده مشغول نبانا لمخابن ام بو را مشغول بون مدام و خفالا که اگر کو ام بو را مشغول نبانا دبوکو ما برهمین باشتر بدابا ما جبونا ولات خواه خدمتین باشتر بکرانا ما از ببیجم فکرین باشتر بایننا هولی بیواید بیش اوش خواه ایرو مشکله که مدرسه پروبلمه که مدرسه مخابن زیادتر صرف و نحو تخواندن از هیویدارم که سیدای ما وی برنامه بگوهرینن درسین سرکه نه صرف و نحو بن این دن بن جبركو سيدا جي او كريه دفردا غوتيه از باور دكم سيدا ما بس ويجي اود بجا اري علم وعرفان هي المدرسه مدى لعالم درنا كيفن كم عالم هنا جبركو وك عالمكي بدي الزمان سعيد النورسي جبرك اوجي اهل مدرسه يعني هلبت اتلد نريد درسين كو وي بخوا د مدرسه دا پرورده ديتيه شي ماتماتيك يبقى فلسفه ومنطق وكلام وادنج بيغمان قرتيا استركناسي
باش زانبیه که ده هلبستن خدا بحث کریه يعني مثلا مبس یک شمان اوه بل مثلا سعيد نورسي د برهم خواه محاكمات ده د گوتر سیسیان ده بحثا بلاغات که يعني كيك حسين اگر او د ایرو ورا خواندنی جبو فقیان جبو طلبان جبو کتابیان فایده گلک باشه بده یا استاو گلک جورا ده مثلا سيدا رخنل تشتكي دنيش اوجي اوكو دبيجه ايرو حرمت جبو عالما نمايه وكي اون دزانن بري دگوندان دا زيدتر ملاين فخري ملاتيد كرن او ملانا نتني ملابون چاوكو بيشتاج گوت او عقل مندي گنبون مزني گنبون چاره سرکنات پروبلم دا روله کی مزن دلیسر عادت امدکارم بیجن خرجا دوارن گنبون جبرکو ایرو او درکتنه چونه باجارن روجاوا مخابن او نلوه در روشاوان باشه و روشا گندیانجی باشترنه مثلا سیده او هاد بیجن شرم و حیا رابو نمان حرمت نما جبو عالمان دور هات دور جاهلان درد وها کسی ندی اجار دبیه دماغو سیده عالم رابون چی دبه و دمی فقط نزان جاهل ترین سر پوست سیده روندنن دست به عالم تیند کن و هاد بیجم جارک بنیر لوان جاهلان فتوا بدن وک عالمان قد ناترسن جوان عملان و چر هرن حضور خودی و رخنه ها به رنگ توجی گلکی دیگه ساعتها خوش و هجای من ها کتاب اللغات الترکیه و الکردیه برهم کم اگو گرینگه بله دوی او برهم جی بو آوه که لاتینیزه دوی ورا چاپ کرنه دفرد از باور دکم مالا محمود بازدی هی اوج فرهنگ کاوی هی بله هم بجن نیزیک و طرزه نیزیک و طرزه درسته هر دکاره بجه کو یعنی دو محمود بازدی یکم کسی دو محمود ملا محمود بازدی مرود کاره بجه سیدا یکم کسی کو به طرزه فرهنگ نویساندیم جه مالتا آوا با گلک سپاس دکم شبو هاتنات و مبحثا مالا عبدالله کوتالی نه بله کوتالی بله ما باس کر کو سردم خود عالمه کی حقیقتا عالمه کی هجایه برهمین وین ین عربی اره هاتنه چاپ کرنه اره ام دزانن هن برهمین وین فارسی جی او جی هاتنه تومار کرنه و هاتنه بر چاپه حتی هاتنه چاپ کرنه جی بله لی برهمین وین کردی نه هاتنه چاپ کرنه دبکو اف قاد بو قاد کلیکولینه کی با آوای اکادمیک وقت تزکی جد مرد کاره حاضر و آماده کاریب که دوچند دکتر نسیم سönmez لسر مالای عبدالله کوتلی گوتارک اوصاب بریکو پیک نویسانده لی وقت دمامه جی دیار دبکو دوی هیجی خبات لسری ورن کرن و هزیتر مرف هستین وی و هلوستا وی و هلبستین وی مرف باش زانه به یعنی دوی قناعت دوی باوری دمه مالات هزار جری آوا بزن سر چاوارا مالا وجه آوا تماشاوان عزیز کاک حسین اگر دستور آوا اگر دمامه هبه از بوج تماشاوان همه چند هم مال که هلبسته که بخون گلوت به حاضر که از خاطر خوب خوازم و اندیم امشته وکن تماشاوان عزیز الوده هاتن داویا پروگرام و برنامه مالا و هزار جری آوا به هلبسته که مالا عبدالله کوتالی ام خاطر جو ابو خازم بدنگ دوچن دکتر نسیم سönmez کیک حسین سیدا او مرسیه و که مرسیه نویسنده لسر وفاتا کره خواه او هاده بیجم باو دبیم بو رازه کی دای دبیم بو رازه کی هوار دکم با آوازه کی یا رب در رحمه وکی حزن و غمان راکر تبات اش و الم دائم دهات انبونه به صبر و ثبات یا رب در رحمه وکی صبر و سکون بام نما و فیغان چون سما جه شاکو دی بیماری ما یا رب در رحمه وکی بیمار ما عبدالفتاح نالند که صبح و رواح امداد دخازت باطع نجاح یا رب در رحمه وکی دائم دخازت رحمته إحسان وهم مغفرته
فیدا عمیم قدرتی یا رب در رحمه وکی پر مهکرن سعی و خبات جا دارا پار حتی ثبات جبو صحتا حال حیات یا رب در رحمه وکی چون ارزورم بحر مفا تا انقره جبونا شفا والله ندی غیر جفا یا رب در رحمه وکی مالتا آواتر گله گلک سپاس ساعتات خوش بزبین